Good morning. Good morning, teacher. How are you? I'm fine. Okay, sit down. Open the first page. 100. Bir taş koyalım kallar. Kitap 100. aşağısı. Ama bugün söyleyeceğimiz bu ülkemiz kendi elbiselerini düşünmeye video hakkında haytalar, hatta Letter X is a consonant and it has a sound. Letter X is a consonant and it has a sound. I say the X sound. Now you say the X sound. At the end of these words, listen for the X sound. A Tyrannosaurus Rex. Rex. And then muscles use flex. Flex. Then he put on his tux. To play. At the end of these words, listen for the X sound. A little red fox. Fox. And a big strong ox. Ox. And an umbrella too big. Fix. So they can relax. Can't sit, let's get out the alphabet. 26 letters, that's it. Let's get out the alphabet. Qaraymiz. Taqtadan o'zi X harfi birga qaytalaymiz. Shundan listen and then repeat. Shundan shunga qaytalaymiz. X. Bu harfni bizga qalay aytamiz? X. Qanday deb speryadajana biz aytib-ku? Bu X harfiga keladigan qanday so'zlar misollar bizda tulki degan jonivor bor. Tulki degan jonivordan Fox deb aytamiz xo'p, F harfidan boshlanadi. So'nggi harfi bunga bizning X harfidan oyoqtalibdir. Shunda bu qanday deb so'rayaptir? Fox. Shunda so'ngidagi X harfi bizning X degan deb so'rayaptir, ya. Qaytalashi. Fox. So'nggi harfi qanday deb so'rayaptir? Qanday harf? So'nggi box. X harfi, ya, biroq dibisi X. Box. Yaxshi. Shuningdek, X harfining yozuvi ulkan harfini bosmay yozamiz, kichkina harfni yordamida ko'rsatilgan yozamiz. Endi hozir o'zi X harfiga qarab, ko'rsatilgan ulgudagi bostirib yozamiz.
Fox and the Stork. Tulkimen bir qazan turadi videoga qarab, turga videosini tushunib The Fox and the Stork. A story from Greece. Come to my house. I've got some milk for you. Yummy! I'm hungry. Come to my house. I've got some fish for you. The next day. I'm hungry. I'm sorry. I'm sorry too. We are friends now. Yum, yum. videoda tushunayapsizmi bola? Tushunayapsizmi videoda? Qanday o'qiyapsan? Uyga qo'noqqa chaqiradi-ya, so'zda uni mazaq qilib, to'g'an bunday qilib beradi. Сөйтіп, so'zin ishonmay qoladi. Activity book'ta ochamiz bolalar. Page number 54. Yurtda Toshkentda ochamiz. Mana yerda bizga birden
жасырылған. Қандай сөз жасырылғанын соны біздер табуымыз керек. Енді мына жерде бірінші сөз 9-тан тұр, иә, астында. Оның үстіне қандай әріп жазамыз? 9 санының қасында тұрған әріпті жазамыз. 9 санында қандай әріп тұр бізде? Ай, дұрыс. Ай әріпі. 9 санның үстіне ай деп жазамыз. 9 санның үстіне ай деп жазып па? Жазамыз ай деп. 9 санды ба? Иә. Ай, 9. Ай. Содан кейін 4 сөз жасырып тұр 9-дан кейін. Ай деп салып. Енді содан кейінгі сандарды қараймыз. 16, 9, 4, 5. 16-да қандай әріп тұр, соны жазасыңыз.